teman-teman, nih ada ayam, mainan ayam nih. Ini ayam jago, bukan anak ayam nih. Tapi cuma bentar ya Pak, putarannya ya. Ribu aja Pak, 10.000 teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli silahkan datang aja ke CFD Cijantung ya. Harganya 10.000 ya, Arep ya? 10.000 harganya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari mainan yang lain yuk. Wah. Ini teman-teman, ada mainan anak-anak di CFD Cijantung teman-teman. Ada mainan lele-lelean nih.